no eye Adom Trotro na yenua be ma Prince owusu ewa boso kan ne omanfo di nkoma busa se anyebia no sade mranimfo ne wono mu a ebu aten ewo mayimu wate atua no how bay ade baba Prince dey no omanfo kan wonto aswe Adom Trotro enne ye de Trotro no aba bepiemu ewo aboso kan bebi a womo etunton engine eho enema na eni omanfo ebedi nkomo e de afa Judicial Service Staff Association ye JUSSAG for strike a womo ekono se ne mo hwe no ewo postman ha no TV no ene dem no Adom Trotro obi ehwe Adom TV de mo hwe ye no madwenkyere ewo ho eni sen strike ofa strike na omoko ne de yo na family no wakase na fa bako eye wo me munu de me hu se Ghana ha se no strike no eya doso nanso Labour Commission ne nipa abana fa won so wonye dwuma won no omuntam kita hodie no na esin ka mo hwe no nka mo fa yiye ntu ayiye sansa ne we ko strike o chen we ko strike Ghana ha obi ahia obi doctor hia farmer nurse ni hia obi a ono dise obi ahia obi e fa se wande ye beda sore no na akuafo se omuno bae ne sini ye sini mu didwa no enema nko yie enti omo so omo ko strike omo mfa dwa na makrom ma ye nibia enka ebe den enka we teacher ni obeden wadidi we doctor ni obeden wadidi so nsa senete no ye nua ye papa no amko fishing a omo yi na ma ye nya biwi one day omo so akọ strike ono mfa na ma so nya bi nwia ye be den enti edu ba strike na ana doso nti me stress omunya hu Ghana se situation wo mu no enema ntise kan no na wonti ni ma bi ase nka efo se yin kurakura hu mu kakra na ne yekọ strike ko chen yekọ strike no e too much ni me ma dwe no oso aje nkyere wo ne sen said the menu na kan sa strike na I said the onwon ya ban adwuma no I said the onwon kwa ne oman no e won dia because when we say o strike no na be ma ban no so we some individuals na ye nyina ye wa no say ya bia na makoya obu ha na asem wo court obu okra na bia wo say wo ko ba because of sad enti no okoye na makọ strike nti obe den nti wo say aban no hwe na bibia won tutu ne ye aban no so bibi wo say otie won na ye jai strike no because bibi wo ha obe ha na fe ade na say ya ye onipa no ntumi ma back biom said the make say knockdown no company can say ni pewu a ntumi nkongo fa no ma biom but economy no dey say ya o metuma bibi wo be ha na nurse for na say doctors no akọ strike na obi afa ho awu so enti bibi wo so on transi no one can Ghana enyi say enyi 60 years we do 60 years a onya akora enti niam bi wo ha aban no so nya so no nti won da no no e wo so no on hia no ono on hia no so bibia no akọ strike na dia say na so mo baje mo pay so ko strike no ti say e wo say emra no ye emra no ma ye no o ma no ye titiri ni ye so then the parliament cry na so mo be ko say wa be ko strike na o pay ma ni ehun se oban na ye nyina ye titiri hia ma obia na teacher ni o so ra no akọ strike obi akotua school fees say ni man ko school no o be ko teacher say ye ko strike that is wa say ni ma nyina enti ye wo say ye emra ba bia o man na du no de 60 years ye nya kora say o man ko nanim ti bibi wo ha ne parliamentarian e wo say trust ne hihye say no say wo ko strike o pay ma then ya asem so e wo say mu gira wona kan na ban no so bibi wo so no so ya skani wo kra ono won kasa na say ti ase ya adwuma chin say obi be ko strike na obi ase obi adwuma ase obi di o ene obi e wo so obi e court kra ni obi e bia oda asem aba e bia oda say sa ene say na asem kra ye ni enye nti eno de wo say hwe wo man na hwe ni yi na parliament hihye sa mra no na mra no ye adwuma for that Trotro no ayema se Trotro no ayema me a midi mate e wo Trotro no e be Jesus say away